Ütü günden boluqtun kündü doğuttur. Saqa sportun taptaçılar, ayarın YouTube kanal patişiktara. Heqanan bihigi köngül tustuğu Respublika Çempionatıttan 2 günün usta gallibet. Bugün finaline günler. Baronsa onna kıhıl kömüs medali budjahılar boluqtara. Bugünkü beri bir sponsora App Store. Sifrovoy Texnika magahına onna bihigi YouTube putugar. Kirin patpiskalanın, like'tan onna bihigi ülebitin sengaring. Kuraqtahibit 8 günün razminashna zala bukurduk. Olatlar belegen baronsa medali bu jaharka barapaları hin barallahın kamsıhıları barıqtara. Onna ebetten ki 4 jastan medalleri bu jahılar sağlanıqtara. Tostu bırahanligina netistin agarda Çorapçıga 2 tığınca onağı sıllaqa bütehegen köngül tostu çempionatı ıtıllıbıda onnaca bırahanlik köngül tostu çempionata qaydaq bola turarın tuğunan kılgastık sırdadıqqa. Bildirin orada tostu bırahanyan naha çöydük, yürdük terahan yaktık. Itılda tura, onna toqbut, vahılık büt, onna mannağa trenerler, çöydük ülülenler, olus tere tümsülak olanlar naha çöydi varanlar. Ona hevesten min etimete çorapçı sportadın estet ol bergette. Min edirmine bastığı çempionat tığınca 906 nasıllaqa gidildi bu da. Onda Dimitri Petrovich Korkin ile edinen oğlu ilan ağla oğlu retiyen ipte. Onda çorapçılar varı üst yağına miyesteleyen çempiondan amından albapı. Ondan hinel bahılasta ol toqarı bir istemestete olup tespedakbet. Ona kubuğu ara on tolulu böyle. Veslene valla on alsıllaqa manı gidildi da. Biz ala mi ebdükler anyaktı var bu da. Ondan çorapçılar sporda öğretiyorlar. Benim adım Nikolay Stolyaden. Mındağaytta hacıvın, ben international öğrenevin, 15 sastaqpın, 9 klaspın, tüstüden jaragaravın. Benim adım Manasira Bayistan, mannağıvın, tüstüden 5 yıl jarıktındım. Min trenerim Salatin Ignat Mikhailovich. 5 klasta min jarıktır. Benim ikinci Stanislaviç. Kine 2 klas bitten 6 klaska yere jarıktı hejar. Kim tustutun ehege bağıt qaraqqatnan qayğı onna söbülü gördügütü. Men vallaga Fedodov Julustanı, ona Famil Olega. Toxtup tustallar da konca. Ağastık. Men aşağıya galjavanana içidik tutardanıvın. Tükününden tabu çorapçıga urutamiya bola hacıvta bilin bola şugay bat terilen ombuttar. Şu ba kisiler bolar torallar, şu kisiler bollular dağını diye kahap. Onna ja bilin finalga kim kayaratan bildivet ten kisiler bolara ay torallar. Oho vakara yahanlarga min ben yürdüm hövladım. Terahında şu avrata da şu balışıklar jallara taydara. Ben memi balışık bıhtınan kalen jahajavan. Bir de dolam Fiyece posnika pemi finallatan no küske jam. Da kündü doğutlar bihigin dibitigarta belliler sportivna komentator bilgen meğan alaska doydutuvar taqsan taqsılaqtık tustu skolatın direktorundan onna meğan alaska tustu federasyatın исполнительный direktorun tolaratçı Ebähnästä Julustan Zakarap turar. Ja Julustan bihite qayın meğan alaska mandata qayda qamullan kalbetin sastav qayda belemnenmetin tuhunan jakıl gasta kırdatı qarakoratçılarga. Şerifem bastan turan barga maktab boqtu manlık jonga şerga bäj ulahatnan. Bu kurakta hewittin ahanın terede hajar gıtıgar. Minemetten kudu gorutel bahta jodum. Qas bidi gortine bartnon tan komentar derdi manna meto bilen. Haddara raqtan koralarım bunum sığraları onu gamattan bilen bihatim yeşala hajot. Ta bilen bu final bolar turar. Manna tan Allah. Pisat çorapçılar gıtta. Tok komanda komuluda şöyle behaga ben sette 6-11-6-15 kiloga epetnesta trener Yakub Yakovlevich Filipov bu da. Hatton
Хэттон 9 кило Гаврил Игнатьев, он агон 2 хэтта он шүши 5 кило Василий Петрович Варов. Он таки опять тренерлер бәләре хомуян агалылар. Он та бихе лоханы кытыс падакпыт олга матон вебсайт форматы команда түмүтүгөр үлө багата барды. Он та мана медик бүтүн жах жавыт, массажер бүтүн жах жавыт массажист бүтүн Уолтера барлын импын чымпыгын калаян тасыктарын хараза онларга массажды хыжаллар. Төме ханавар шөй ностробут күштах онтон чурапчы улугун кудук күштах тустуга хайдыут команданы тетеңе кисе жабыт бия хожа улугун көдөрү. Онтон түгөнөн тоханан амактаныкын багарым бу маханас командадан урут үлле жут бихиге ага балыкпыдан Николай Прокопович старостинга, Алексей Карлович Варламовка, Степан Алексеевич Кулишкинга. Бу ойда бу да метон на күштах фундамент роботтар, энегенан та бихи команданы хомер бутар улухан устуктары көрсөбөккө бүт ошо баты комунан келди бүт. Бәһәңге күнтүмүнән әйгә каннык соһучу капсыгылар боллары кеме бәлетән әтенәтә ярдык. Атордук бәймд ол бут Владислав Кирошапкин. Мәһана вар Аллах чалхады тухунна кене тыкылмычы. Анды дүбү күштә тустугар Эдуард Григорьев кохторда олынына республика лидерин Петр Константинова, онна эти Егор Дружанов кабесны гөгөтәрне ситән ылара. Мәһана вар Аллах шөй киши болла. Оны то бу чорапчылар эдер олларын Степан Охлопкова мен белетәне техим магарау бу Аллах инникеләгә бит бу гатон шүдүк ана менән ол төбетергән хабатагына шөй күштә тустук такыга. Сонтар команда таме хәддах жүгәдиктәреннән кәлбиттәр. Булырын тохунтар команданан төмөккә 3 бочотта местаны быттара 2 местаны быелгы хахайыннар спорт тоната чурапчы улугал бута онна да булырынгы Николай Николаевич Тарская атынан республика чемпионатын команданан кыйылагынан мәңе каңалас бөгөстөрө таксылыптар. Анан да быел Сонтар мәңе каңалас чурапчы кая команда индике көнгө тахарарын бияка финалына кисилер бет баарыктара. Сафрон. Мерхаба. Кайдагы финалга настрой. Дәбәккә хәннән турдун. Настрой боевой. Мидней составаттан бәләре төрдө болан калбиттәре. Бу мидней сүрбә 5 килога финалиха Андрей Аронов хагырынамия бир күстәх сүрбә 5 килога багы. Отон үеһә ханга миннәдәр 12 кило Евгений Аронов финаллада 17 килога команда капитаны Нургун Серген, онда да сүрбә 5 килога Андрей Аронов. Анан да бихикатан көрөкпөт. Финал болары 4 минутта калды. Манна да разминочная зона бутыгар. Ток бар. Боронса онна кыл көмүш медали боҗагыкта бөгөстөр бүккәләннәр. Разминка бага барадылар. 6-15 кило финалиха Эдуард Григорьев Европа китагуллах. Боронса призера, онда да Николай Холов капаттынан аста. Жолускан Татонов 7 кило үс местаны буджагы 7 кило финалия Николай Захаров чорапчы Олег Фаминовгатта кыл көмү буджагыктара да билген беге Аллара Төхәммет Боронса медали онна кыл көмүс медали буджагычылары улуокпут. Свободное место Аллах агаяк калбыт. Анан да билген хылак андак кисилер бит сагаланыктара. Любомир Ашиин чорапчы Көкмөнлүктан таксан кисега. Онна Көкмөнлүктан Сунтартан Лев Павлов. Онна Любомир Ашиин Боронса бастыга Боронса медали буджагылары агаланна. Буганда Тоста таксыктара Николай Захаров нам онна Лев Попов чемпион белгилери отуп 5 тектен капсырыга Любомир Ашиин башвакта бешинесте болуптар. Үттен кыл аксырыга О, Лев Павлов да жөндөп берип отур, токтоо. Россияда турнирге барган сенелерде Любомир Ашиин журапчы жаһанлык. Бастыга минутта түргән кагыста. Онда бастыга хәрәтене Лев Павлов кабетта арбитр хуҗа. Лев Павлов кеденлиден баятыр, холгонан баратон. Лев кайда камсанарын Любомир Ашиин бартын контроллу хуҗа 91-0 Любомир Ашиин индике көнгө тагыста.
Да, бастығы түйінақ бет бейірін алақсанынан Любомир Ашейін туғатығыр бітті. Дара, 2 түйінақ бет сағаланна. Ақсан 1-0. Любомир Ашейін көйенер. Дара, Лев тоғырадаққа керер. Онна 2 балын сұрынмада. Тоқтауық, Ақсан 1-0. Сүрді үшөй тоғырадақтағын бұл бұда. Алғынан бар Любомир Ашейін сүрді үшөйді көміскенен. Ақсаны бәдін туғатығар қалыларда. Өші бір дадақтыр. Өші түгіл адақтыр. Лев. Онна да 2 садағар көхір. Тоқтауық, Любомир Ашейін сүрді үшөйді көміскенер. Лев Павловка. Ақсан тоқталыр еті хоқ. 2-1 Ақсаннан Лев Павлов. Қапсығыны бағылан көйләні әр. Олғынан баран Любомир Ашейін бәтін тұстудың көрдір. Қапсығыны үтір қатар. Dördün 5 sekunda kaldı. Aksan 2-1. Lef Pavlov indiker. Любомир Ашейін тұстуыны көрдір. Öbürler tura koptaran yer ki ürlenir. Dara bir olattan kırıp toxta. 30 sekunda kaldı. Lef Pavlov indiki. Devamında tribunaları hü daqa hü. Lubomir'i indindeki kımlılırlar. 15 sekunda kaldı. Lef Pavlov bir emedeki görer. Onun acabının giydi kontrollukta. 10 sekunda kaldı. Aksan 2-1. Yaki iti bayar Lef. Lubomir kan yer takısta. 2 bağlar bitip sucuya. Любомир Ашейінге verer. Çeyleşko'dan tüher. Yamanlı tühenga hocayla kaydasın alırların bir iketen körübüt. Lef Pavlov challenge köründür. Köröçüler kayda kurduk. Bəylərin onları, rəhitiyonların, qahitiyonların. Köyünü verdiler. 200 challenge-kadan düştü. Bir haqqa köberge. 200'den katılağını görür boldular. Challenge burayı diye boldu. Onun Sultar Boğağı Lef Pavlov bastıqı bronza medal qayından tağıstak bir sette giləğə. Sultar Boğağı Lef Pavlov. Bularınga Respublika çempionu. 3 mestağa tağısta bir sette giləğə. Dara 2 bronza medal kesita haqalanan arar. Kılmonluktan Qarısqal Grigoryev Suntaruluha, Gökmonluktan Nikolay Zakharov Namuluha. Arbitr sucuya bastıqı minutağa kim Göktoqtuk dostların koran bir bağız kesareti bereğe. Gökmonluktan dostlar Nikolay Zakharovka bastıqı hereti verdiler. Bastıqı tühümək tümüktənə Aksan 1-0 Qarısqal Grigoryev Suntaruluhuttan qapsığını bağlan köylənir. 2 tühümək biti sağalanına Qarısqal Grigoryev Nikolay Zakharov'ı 1-0 Aksandan köylənir. Oңororun köröbüt. Qarısqal əməyə keyti kontrollur. Unsatadlar onu kəndiger sürən taqsan. Halkı 2 bağlı horunna, ona Aksan'ı 4-0 bola qosta. Össer gitti. 6-0 bolla. Kires'den Kamsan Ögalan. Ergite erginar. 2 bağlı. Ona Rastik'in üçeskay köyüne hediyen. 2 dönçe 19'sunla qalbı baronsa tıgar. Össö bir baronsa nebinne Sultar Boğağı Qarısqal Grigoryev. En settekiyle finalistara taqqan yerler Kılmonluktan Jokuskay Korat Çehenka müskür. Ayyal Berilevskay Gökmonluktan Məğanğalas Çehenka müskür Petr Kapolov. Kendileri arallar tağıstılar. Vladimir Grigoryeviç Yakovlev. Onna Yakov Yakovlevich Filippov.
Dara Bojamir Grigoriyevich Yakovlev bütün söhbetin amatın tereyder. İtilla çötüger. Da bir settekiyle kıl komüs medali bıçağı sağlanna kıl monluktan ayal Belarus'ka Jokuskay gök monluktan Pyotr Kapolov meğen alas. Pyotr Kapolov bılırıngı Tarskay çempionatıgar lep bağlap kentte 2 mestağa taqsı buta ayal Belarus'kay bılırın 3 mestağa taqsı buta ondan javolatlar bu yıl finalga görüştüler. Bastığı töymek tümüktenere minüte 4 sekunda kalla kıl monluktan tostar ayal Belarus'kayga bastığı heretini verdiler. 30 sekunda higer toqtağını jestiveye oğullu batağına Pyotr Kapolov 1-0 kapsığını bağlan köhlen her boloğa. Göröbet ayal Belarus'ka tobidek sekundalar gadlı. Hürdaq tüske kamsanan oloq bütehgerdilik kisser bağınan biller. Oto Pyotr Kapolov hürdaq oputtaq oğularga andaydı şampiyona, Evropa şampiyona. Onu dağınan 2 tönçe sürbekke hallaqqa saqa eren sportimnan yuların usaltаңы ытылы бұтты үлгетін кыйылаға онна Казань коракка Спартакиада сильнейших бронза медаль қайына. Ақсамыт 1-0 Pyotr Kapolov 2 көнгө тағыста бастығы түймәк түміктен әрі 5 секунда қалды. Бастығы түймәк 1-0 ақсанынан Pyotr Kapolov туғатығар түміктенне. Pyotr Kapolov мұндығар оттан кенені оғыр дағыттан тұсту қығатын онна тұсту базатын бербет тренері Yakov Yakovlevich Filippov söhbetin amatın tiredler. Ondan ayal Belarus'ka мұндығар беге bir ulu тұстуқпыт спорт министрі Leonid Nikolaevich Ispirdenov Toz trenerinin örsüllarga taqsılahtı külülәbet Bojamir Grigoriyevich Yakovlev söhbetin amatın tireddi. 2 tüymek biz sağalanna Aksan 1-0 Pyotr Kapolov 2 her. Dara otayli baysallar toqtağını qamsanı taqsalik. Dara kök monluktan tostar Pyotr Kapolovka sarati verdiler. Ota erdattan herayiller de bu olatlar bəbələrin loq. Oğurdaqtardan tanga tostan taqsıbı olatlar bolanlar qas birdi qamsanıların. Bileller ononca qapsığı qara bütürdülü tankisi kütüller. Aqsan 1-1-ge bilingi turungunan ayal Belarus'ka inniki könge tağısta. Dara ya Belarus'ka omsadattan kırar toqtağını qamsanı taqsıbada. Kündü doğutlar bilgi Aga verden baka verge koştubet. Dara qapsıbıt salgı alğanar. Minüte sürbe günde qalan turar. 1-1 aqsanın ayal Belarus'ka inniki könge her. Dara Pyotr Kapolov Sivistoğu gıttatanga qamsanılara haqalata. Ketan korobet. Motor dalaq. Ok qurduk oğustan. Qamandanın 2 könge tahararın qabır qapsıga. Küstaq nastroydaq taqıbıttara koştur. Qaraq qabrağıllar. Qapsığı dümüktenene 5 sekunda qalla. Ayal Belarus'kayı sarati verdiler. 30 sekunda higer toqtan oldu batağına ayal Belarus'kay 1-2 aqsanından Pyotr Kapolovka sabır itaran hiyaga. Ketan korobet. Pyotr atakka girer. Toqta oq. Aya hürda şöydük kamüskenne olgunan ma Pyotr Kapolov. Hürda şöydük salgı qamsanıdın. Teğardılı teriyerden. 2 balı hurnara loq kıra bidemek Allah. Aya Belarus'ka 30 sekunda tağısta. 2-1 aqsandan Pyotr Kapolov qapsığına bağlanır. Öşçe 1 bal Pyotr Kapolovka. Aqsan 1-3'ke. Bireme 9 sekunda 6 dağıtı qalan turar. Kıl kümüs medali bıçağı beğensettekiyle
Jokuskay onna mäga galas bagostara. Aya Belarus'kay bitek sekundelerge tuğu kamsanların katan köröbüt. Atakka kiren körör toqta hoq. Onna 3-1 aksandan kıyını etiste onna şampiyon örtük adın sökta. Mäga galas bagoha Pyotr Kapılov. Pedestal örtükükte leger taksalların köröbüt. Çempiyon Pyotr Kapılov mäga galas. İkis mestaga Jokuskay'tan Ayal Belarus'kay. Onda iki baronsa medaka ayınlarından sotlar. Dostugos kolatın itilläçelere. Lev Pavlov. Onda Karıskal Grigoryev tağıstılar. Veha turor kıraçılar bütçürdağın albabitler. 6-11 kiloga mäga galaspaga Aysem Venakura potaralaçıta bırahanan hullu butnunan bagayını eten baronsa medaka ayından tağısta. Kığıl munnuktan Bornashov Valentin Jokuskay, kök munnuktan Pavlov Yakab Tompoluha. Jara İkis baronsanı bıçahı haqalanna Valentin Bornashov Jokuskay kığıl munnuk, kök munnuktan Yakab Pavlov Tompa. Bastığı minuta betimnaqtık asta. Valentin Bornashovka serati berdiler. Jara Valentin Bornashovka 2 seratini beren baran 30 sekunda berdiler. 30 sekunda eger toqtama hullu batagana Yakab Pavlov 1-0 aksandan kapsıga inniki taqsıga. Jara Yakab hüdda sözdük. Kihtin raqatağın olan atakka kirer. Onda salqı tuğu kamsanların katan köröbüt turan kalleler olattar. Yakab ataktan turar Valentin Kömüskener. Toqta hoq. Valentin Bornashov hüdda sözdük Kömüskener ataktatan baran. Jara Yakab Pavlov kihtin tilan kostan taharda. Onda salqı kihtin olordan 2 balı horundan bağırtalır. Olgunan baran Valentin Bornashov hüdda sözdük atağın Kömüskener haccar. Bastığı tüymak tümükten sürbe 5 sekunda kaldı. Bir bal Yakab Pavlovka aksan 2-0. Bastığı tüymak tümükten 11 sekunda kaldı. Duran ataktatan baran 2 balı berbete. Onda da perevot oran kendiga sürer. Bireme bolan kaldı. Toqtağını jeste hoq aksan 2-0. Valentin Bornashov mundugar Jokuskay korat. Sülmetlenme komandatın trenere Vladimir Grigoryev Yakovlev ötöhebelerin trenler. Anton Tompa uluğunçayın kömüskür Yakab Pavlovka Aryas Pavlov sübema verir. Jara bıraksı bolarında köröbüt keten. Sistehi bolan turar. Yakab Pavlov 1 balı hurnara oloq. Olgunan baran Valentin Bornashov hüdda sözdük Kömüskener onna 1 balı hurnar. Aksan 2-1'ge. Devistenga kisajallar olattar. Sucuya tarbaqta haman den sereter olattarı. Javonna biligin bütehik sekundelerge. Kamsanılar küteller. Yakab Pavlov atakka girer. Sürbe 5 sekunda kaldı. Yakab Pavlov'a kihitin atağın tutan baran sızcar. Sürbe sekunda kaldı. Aksan 2-1. Toqtaları ita hoq. 10 sekunda kaldı. Valentin Bornashov kihiti kapsadan korar. Olgunan baran Yakab Pavlov hüdda sözdük Kömüskener turuna
Onna 2-1 aksandan kayan balırını kırtırıdı katılan Yakap Pavla Balton 1 kilega 2 sılın suburutçu Baronsa medal kayından tağısta. Kıl kümüs medali bu cahı sağlanan arar. Kıl munnuktan Fyodor Postnikap tatta. Gök munnuktan Jolustan Fedodap. Çorapçı. Fyodor Postnikap 2 tağıllaq Respublika kıyılağından bolahıcı bu da. Oto Jolustan Fedodap 2 tağıl ürün kümüs medal kayından tağısalcı bu da. Jolustan Fedodap hüdda ırakan sekattan taqsı bu da. Ol kurduk balı finalga Yakap Pavlov'u kıyı da. Onto Fyodor Postnikap balı finalga Aysen beni kurabı kıyı da. Nere bastıka heretini Fyodor Postnikap'a verdiler. 30 sekünde berelinde Fyodor Postnikap'a. Kapsığı tümükten ere 4 minüte sürbe 5 sekünde kaldı. Çorapçıttan Jolustan Fedodap 1 nalaq sanından indiki könge her. Nere Jolustan Fedodap bolaq toqtağı bakka. Ülelir. Sistehi bolla. Ova! Fyodor Postnikap keydin 4 balga küdərdən tüərdə. Aqsan 4-1'ge bastıqı tümükten ere sürp balta günde kaldı. Nere manna Çelenşko'dan düştü. Неполноценный бросок, 2 балла красному дем болла. Onun aqsan 2-1'ge. Bastıqı töymək tümüktenine Fyodor Postnikap 2-1 aqsanından qapsığını bağlan her kini munnugar Nurgun Tistağap onna Konstantin Yefimov taqsanlar sübelerin namaların tirederler. Ondan Jolustan Fedodapka çorapçılığın sümmetleme komandatın sürün treneri Kirin Nikolaevich Zakharov onna Andrey Makarov sübelerin tirederler. Bu kapsığı komandanan tümükkemiye olus ulağan rollaq bolunsap. Dere Jolus Fedodap aqsana 2-2'ye etenir. Olgunan baran Fyodor Postnikap 2 balı 2 bal ılbıt bolan Kaçıstıvanan kıyan yer. 2 minüte kaldı. Aqsan 2-2'ge Fyodor Postnikap Kaçıstıvanan kıyan yer. Sötögül köbörtağıgar keytin üten tahararıgınar Jolus. Onna taharda Aqsan 3-2'ge. Baltıra minüte kaldı. 3-2 aqsanından Jolus Fedodap 2 könge tağısta. Minüteni kıybak kaldı. 3-2 aqsanından çorapçı bağa Jolustan Fedodap kapsığını kıyan yer. Arbitr sucuya Töbeğinden uporduğun den Jolustan'a sereti verer. 4'den 5 sekünde kaldı. O 30 sekünde kaldı. Aqsan 3-2'ge Jolustan Fedodap kapsığını kıyan yer. Fyodor Postnikap'ı toqottoran yer keybığından hüddağın ülelir. Köröbet. Sürbe günde kaldı. Öteye 10 sekünde kaldı. Aqsan 3-2'ge. Dera Hücü'ye 5 sekünde kaldı. Kotuma cahir ederler Jolus Fedodap'ı. Fyodor Postnikap munduğuttan Çelenşko'dan düştü. Üstten herreten git bir balı verekte teyitcenme köller. Olgunan baran Fyodor Kubigin urda 5 sekünde kalan turar. Aqsan 3-2 Jolus Fedodap kıyan yer. Fyodor adakkastanan korosu biz toğuttatan gel toğta hoğ. Onna 3-2 aqsandan Jolustan Fedodap çempiyon irtiqadın hükta. Onna çorapçıga bastıkı kıl komüs medali ağalla. Çempiyon Jolus Fedodap çorapçı 2 mesdağa Fyodor Postnikap tatta
3-5'taga Mäkan alastan Aysemina kurap onna Tompolu ta Yakap Pavlov tağısılar. Onda da çurapçı uluğun örögö yırıda ehiller. Otar bəbələrinə qardalərini liberseller. Onna çurapçı tatta Tompo Mäkan alas balaqtara örögö öreyeller. 6-15 kiloga bastıqa baronsa medali bacahı sağalanan arar. Ol kurduk. Köк munluktan taqsar durar Vladislav Kerevashapkin Mäkan alas baqaha. Onna kıhıl munluktan kene utarı taqsan tustoğa Igor Matveyev namuluha. Dara Igor Matveyev onna Vladislav Kerevashapkin baronsa medali bacahılara sağalanna. Dara qapsıbıt bastıqa minutete hürdaq turganlık aha qusta. Igor Matveyev eli bayar. Vladislav Kerevashapkinga toğa hoqtuq tustağın diyen 30 sekünde verdiler. 30 sekündeni Igor Matveyev'e verdiler. Bastıqı tövmaqtımıqtan ara minüte sürbe 5 sekünde qalla. 1-0 bolla aqsamıt Vladislav Kerevashapkin endiki könge tağısta. Bastıqı tövmaqtımıqtan aqsam 1-0 Vladislav Kerevashapkin endiki her. Vladislav Kerevashapkinga Nikolay Sivsev, Aleksandr Petitsin sübama verirler. Igor Matveyev'ga Prokopy Ivanov sübetine madın tirerdir. İkis tühme qağalanna aqsam 1-0 Vladislav Kerevashapkin inniki her. Yani Vladislav Kerevashapkinga 30 sekünde berilinde aqsam 1-1 Igor Matveyev inniki könge tağısta. Qapsığı tümüktenere minüte 4-5 sekünde qalla. Minüte 30 sekünde qalla aqsam 1-1'ge Igor Matveyev ketelitin bayar. Vladislav Kerevashapkin komisyoner olgunan baran Vladislav 1-1 aqsandan qapsığını habarıttaran yer. Vladislav adaqqa tön korar toqtağını hoq. Rovna 1 minüte qalla qapsığı tümüktenere aqsam 1-1'ge Igor Matveyev qapsığını bahılan yer. Toq Vladislav adaqtan korar toqta hoq. Sürbe günde qalla aqsam 1-1'ge Igor Matveyev inniki könge her. Adaqqa kiren korar toqta hoq. Onna 1-1 aqsandan baronsa medal qahayından tağısta Igor Matveyev namuluha. 6-15 kiloga 2 baronsa medali bıcağı taqqan arallar kök monluktan sontar bağa Aleksandr Balurov kine utarı kıhıl monluktan usaldan bağa Vitali Espek bastıqa haretini Vitali Espek'e verirler. Okurda jodu perivottan pası eşkalan tören 2 bağlı horunna Vitali Espek onna halkı nakattan bağırır keydin 2 bağlı aqsan 4-0 össük 2 bağlı 6-0 Össük keval aqsanı ağız nal oğruğusta Vitali Espek usaldan bağı. 2 bağlı hırnama halkı nakat qamsanıtın oğurun aqsanı ağız nal oğruğusta. Nere adaqqa kiri bolla? Aleksandr adaqtan korar olgunama toqta hoq. Vitali utara qamsanı oğurdu. Onna halkı qaddaq qamsanalların katan köröbüt. 1 minüte qalla bastıqı tövmaqtımıqtanara 6-15 kiloga baronsаны bu da adaqqa girer Aleksandr Balurov onna keyti ganner taqsan 2 bağlı hırnar. Aqsan 2 qasqa. Onna halkı qamsanıtın halgır. Norniş sağatardan korar toqta hoq. Bastıqı tövmaqtımıqtanna aqsan ağız 2 Vitali Espek. 2 tövmaq qağalanna aqsan ağız 2 Vitali Espek qapsığını bağlan köhlen yer. Olgunan ba eder boğaz Aleksandr Balurov toqtalı hoq. Adaqqa kirdi. Adaqqa kiren salqı qayda qamsanların köröbüt. Vitali Espek hüdda çöydü kömüskenne. Bıraqsığın bağırtalır. Vitali Espek hüdda bıraqsığılağından belirler boğaz. Ogda ziyettuktarı 2 bağlı veren kavista Vitali Espek.
Aksan ağız tökke valla. Kapsığı tümüktenere 2 minuta 17 günde kaldı. Şoto tennire. Ençugata tüyet ağızka. Oh! Dere. Bir tuşka diyen kapsanın oğuran karar. Tohtoğuk. Halkı 2 bağlı hurunda. Aksan ağız alttağa. Bilingi turgun otta Vitali Espekenlik her. 2 bağlı hurunlar. Alexander Balurap 2 bağlı hurunda. Halkı 2 bağlı hurunmata. Aksan 10 ağızka Alexander Balurap doğadıgar bol ağusta. Minüte 37 günde kaldı. Narati giyden tora kamtaran. Tora hacıya 90 töhüren bağırtalır. Sürbe 5 günde kaldı. Tagahannak kisi bitti müktenere. Aksan 10 ağızka. O kadakka girer Vitali Espek tohtoğuk. 10 sekunda kaldı. Onda 4 balga bırakan törde Alexander Balurap suntar bağa. Onda aksanı 14 ağızka orada. Kapsığı demektenere 4 minut 4 sekunda kaldı. 14 ağız aksanından Alexander Balurap kapsığını bağlanı her. Vitali Espek salkı kayıtlarını bilinne. Onna baronsa meda kaynan tağısta. Sontar bağı Alexander Balurap. Bu olatlardan sispat bollak bıtna büdehegen. 2 dönçe 19 yıllık Ivan Yerigin Grand Prix turnirigar koşan turallar. Ol kapsıyıga Nikolay Yakulovkap kıyılağından taqsıbı da. Nikolay Yakulovkap kökmunluk sontar oluğa. Kıhıl munluktan Eduard Grigoryev çorapçı. Dara kıhıl kömüs medalbet. Bıcahıta haqalanna. Eduard Grigoryev kıhıl munluk kök munluk Nikolay Yakulovkap. Oğatlar şurada tetimnakta haqaladılar kapsıhıların. İkkende Polşa onna Rumınya представительlere birligeniyerler bıt. Saqa herenatın andoyduga attı da hıccar. İnnikige tumus tuttar boğuştar büt. Sudda şöyle perevottur. Tohtoğuk. Eduard Grigoryev sudda şöyle perevottan kurdu. Olgınan baran tohtoğuk. Çöbaydı paseş kalır Nikolay. Olok tecimnak final haqalanda. Otta hüddak yüstan dostoroyda taqsıbıttar. Otta hamandanan tümükke sontar meğe haqalası onna çorapçı ulustara. Olok egil tegil baran yeller onan sürda epetnestaq. Kirsi bolu turar. 6-15 kilaga kıhıl kömüs medali bıcahı. Eduard Grigoryev Nikolay Yakulovkap kisilere. Dara otta hüddaq turganını kamsanallar. Onna bastakı Heretiten olan 30 sekundani illa çorapçı bağa kıhıl munluktan Eduard Grigoryev. Bastakı tühümek tümüktenere 5 sekunda kalla hedi kadakka girer. Giyten telegar tühen. Salkı kadda kamsanın oğurun karabet. Stойка, судья, стойка! Стойка! Giyten telegar kustan taharda. Стойка! 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 Судья, стойка! 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 Katan karabet. Стойка! 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 Эй, стойка сюда! Эй! Стойка! Стойка, стойка! Eduard veremeyecek ki karar. Стойка! Стойка! Giyten atarım bağır. Onna 2 bağlı Eduard Grigoryev verdiler. Aksan 2-1'ge.
Dörda kuğunluk adağıttan tutan etti Eduard. Onna bastıkı tüymek tümüktenine Aksan 2-1'ge. Nikolay Kulopkapka Suntar Uluğun sümürdenme komandatın trenerleri Nikolay Danilov onna Stanislav Yakovlev takkan sübelerin bererler. Anton Eduard Girgoryevka Andrei Makarov'ga Danil Neustroyev sübelerin namalarını terederler. Nere Nikolay Kulopkapka bätin kamsanılara hağaladı. Красный пассив! Красный пассив! 2 minuta 30 sekunda kaldı. Kapsığı tümüktenere. Nikolay Kulopkap ikis tüyme hağalanı otalık toktuluğuk. Tegin açılelir. Красный пассив! Taytinlik tegin açılelir. Kini Eduard'ka sereti berderen. Красный пассив! 30 sekundalar. Seretini berdere. Hatır boğukta sabağılan körüp bütünden. Красный пассив! Ok, telakka tüyer Eduard toktağıq. Bilingi turugunan 2 minuta kaldı kapsığı tümüktenere. Aksan 2-1'ge. Eduard Girgoryev'inki her. Красный не борется! Ok, Eduard telakka tüyer. Onna halkı. 2 balı uğrunda Aksan 4-1'ge valla. Onna giyten arakan balayına tutanıdır Eduard. Össöp 2 balı uğrunar. Onna giyten rastı kurar bolla. Giyten rastı kuran rast kayın ediste Avrupa 2'de ulla kayılağa Eduard Girgoryev. Çorapçılığa onna çorapçılığa 2 kıl gümüş medalya ağalla. Publika Olaq Eduard'ı urujdur ayqalır. 2 kıl gümüş medalya ağalla. 2 tönçe hürbe üssonla Respublika şampiyonu. Onna tülgetiger maqtanan Gölcaçılarga ıtık tabılın bildirer. Egin nediyer turallar şampiyon üzdük adan çorapçıttan Eduard Girgoryev. Allah 2 mesdağa Avrupa ederterge baronsa prizora Narodların kanalına klasta sport mastera Nikolay Kulopka Suntar Uluğa. Onna baronsa bedar kahayınlarından tağıstılar. Igor Matveyev namuluğa. Onna 2 baronsa bedar kahayından Suntar'tan Aleksandr Balurov tağıstılar. Eduard Girgoryevka Vyacheslav Pavlovich Karpov Jegergen'in adıttan anal biris tuttarılığında hette 10 kiloğa. Baronsa medali bu canlılar sağlanan aralar. Kök monluktan Ivan Potapov çorapçı. Kıhıl monluktan Joluskan Totanov Suntar. Oba! Hütta şu kamsanını kodduran 2 balı horunar. Joluskan Totanov. Joluskan Totanov'ka bastıkı hereti berdiler. Köke hoqtuk tustağın diyenler. Bastığı tüymek tümüktenlere 30 sekunda kaldı. Aksan ular ita hoq 2 nal Aksan'dan Joluskan Totanov kıyanışta össü 1 balı horundan Aksan'ı 3 nal orada. Aksan 3 nal Joluskan Totanov Ivan Potapov kisilerger. Çorapçı bağa Ivan Potapov'ka trenerlere söbeler namalarını terederler. Ivan Potapov bäde üye jangıttan turutta bağış bolar. Onta Joluskan Totanov'ka Suntar süymətdəmi komandatın trenerlere nadalaq sübelerin namalarını terederler. 2 tüymek sağalanına. Ivan Potapov hüdda cüddüm satardan korar. Toqta hoq. Ivan Potapov da tuğu tobulan. Kehitin qayda kamsadan kıyılaq bağlıların körden orun körüyok büt. Olgunan barantan kıyan erkeği Joluskan Totanov söpta kümüskeniga hüddar. Kapsığı bütümüktenlere 4-5 sekunda kaldı. Onna salqı Joluskan Totanov kehitin köbür tahıgar taharan össü 1 balı orundan Aksan'ı 5 nal orada. Kapsığı bütümüktenlere sürbe 5 sekunda kaldı. Kamandık tügenge Ivan bırakıstağınlara kıyan söp. Onu bəyete döydür, onunla deki zakıvat kördür.
Olgunan bağın Joluskan totonap keyitin kontrollata. Onna sette 10 kilaga bastıqı baronsamada qahayından sette 10 kilaga tağısta Joluskan totonap suntar uluha. Sette 10 kilaga ikkes baronsanı bacajallar. Kıl munuktan Nikolay Bart Jokuskay korat. Onna yok munuktan Çorapçettan Arslan Kalgayev. İkkes tömek sağalanına aksan 1-0 Nikolay Bart gayınyer. Nikolay Bart keyitin töbetin buddan kontrollü hüddar. Salgı toqam sanının orunun bir hikatan körübüt. Bir bal. Onun aksanı 2-0 orada. Nere Arslan atakka tön körür. Toqta hoq. Keyitin atağın kustan tarıları topdan bağırtanır. Olgunan baran Nikolay Bart. Söptaktı komiskanan 2 bal horunna. Der Arslan. Salgı 2 bal horunna. Aksan 2-2 valla. Sürbe 4 sekunda kalan turar. Arslan Kalgayev kapsığını 2-2 aksanından bahayan eğer. Olgunan baran kıhıl munnuktan challenge kötön kelle. Bilin katılahını koruyuqtara. Onna hücüyorlar söptak baharının ılını ıqtara. Meyqa challenge bolla. Manna Nikolay Bart keyitin Teranyan tühereriger 2 bağlı berbediler. Hücüyorlar onu ottati katılahını koruturallar. Öskөtün ol kamsanı söptaktük ağırlığı bollağına 4-2 aksanından Nikolay Bart 2 könge taqsıqtaq. Hücüyorlar bıt. Kamsahını katılan kördüler. Onna tabulonu katan korobet aksan 4-2'ye. Nikolay Bart kapsığını bağılan yer bolla. Sürbe günde kaldı. Arslan Kalgayev toğutu tüyetilen herhalde. On sekunda kaldı. Bir tek 10 sekunda barda. Atak kastanan karar onunla toğutu hoq. 4-2 aksanından 7-10 kilaga 2 baronsa qahayından Jokuskay korattan Nikolay Bart tağısta. 7-10 kilaga kıhıl kümüs medali budjahı sağalınır. Kök munnuktan tusta taqsıға Российская Федерация онна сақахли спорттың мастера Николай Захаров Чорапчы. Онна кені утары кыхыл муннуктан Российская Федерация буролу хыджар мастера Олег Фомин. Нәре 2 Чорапчылуғын чейін көміскүйір бағыштар тақсан 7-10 kilaga kıhıl kümüs medalihin qabır qapsığılara sağalanına. Ok, sudda şu meni sakiri bolla, toqta hoq. Олег Фоминға 2 bağlı verdiler. Salgı 2 bağlı Nikolay Zakharovka. 2 bağlı. O taqardardarı bal bağılıstılar. Bilingi durumundan 2 aksanından Олег Фомин qapsığına bağlanır. Onna kiresten qapsanı qalan. Aksanı 4-2 orada. Össök kivalı orunlar 6-2'ye bolla. Össök kivalı orundan Aksanı ağız 2 orada. 12'ye 12 Aksanı'ndan Ras Teknichiskay kayını orunna onna şampiyon ördük atanılla Олег Фомин Çorapçılığa. Onna Çorapçılığıgar 3 kıl kümüs medali qalbıdnan iti istin ağarda. 7-10 kilogrammdaga Олег Фомин Çorapçılığa 12 aksanından Rasi taqatilaq kayını horunna. 7-10 kiloga şampiyon ördük atın sıqta onna Çorapçılığıgar 3 kıl kümüs medali qalbıda Олег Фомин. 2 mestaga tağısta Çorapçılığıdan Nikolay Zakharov. Onna baronsamada qayınlarından tağıstılar. Sontarılığından Joluskan totonap Jokuskay korattan Nikolay Bart. Arslan Kalgayevka
Kıyıga jolurun ihinden anal nominasiyonu tuttarar. Kıtanaq neylegen ağa bağlıga. Bastıqı boronsa medal kahayından minnetten. Alexey Danilov tağısta, onna jabo olattar. 200 boronsa medali budja tağıstılar. Kılmonluktan Mäkan alastan Nikolay Sivsev, Kökmonluktan Gornayttan Edgar Kudaysap. Bastıqı sereti Nikolay Sivsev'ke berilinne. Dere Ürdä şu kapsanına qoran. 2 balı orunna Nikolay Sivsev baksan 2 nal onna halkı. Nakattan bağırtılır. Aksan 2-0. Bastığı dövmək dömükten sürbə günde kaldı. Aksan 2-0. Mäkan alas bəhəğə. Nikolay Sivsev 2-0 aksanından bahayan her. Hürdə şöyle pivottadı. Edgar Kudaysap. Onda salqı 2 balın sorunna aksan 2-2 bolağısta. Bastığı dövmək dömükten aksan 2-2'ye Edgar Kudaysap. Kapsığını bahalanı her. 2 dövmək sağalanna. Minüte 4 sekunda kaldı. Nikolay Sivsev'e sereti verdiler. 30 sekundalar. Adakka geri bolla. Salgı toqam sağın boların katan korabet. 2 bal. Nikolay Sivsev'e aksan 4-2'ye bola usta. 4'den 5 sekunda kaldı. Menge kangalas onna gorna yuluğunda koştura. Balon sanı bu cahacallar. Dere Edgar Kudaysap keyitin töbetin bu cır. 15 sekunda kaldı kapsıydı müktenere. Adakka giren korar toqta hoq. Onna hösse 2 balı hurnan Nikolay Sivsev. Aksanı altta üskön orada. 4 sekunda kaldı kapsıydı müktenere. Nikolay Sivsev altta üs aksanından kapsığını bahayan her. Onna altta üs aksanından kıyını diyem. Baronsa medal kahayından tağısta Mäkan alas oluğun bağı Nikolay Sivsev. Dere 7-14 kilo kıhıl kamış medali. 2 çorapçı oluğun kamışkür. Ola tattaqsan kisileri haqaladılar. Kıhılmonluktan Konstantin Kapronov, Kökmonluktan Vladimir Bayanovskay. Konstantin Kapronov бәһә финалга тахсарыһын кирсиге Егор Пономареву раз технической кыйны хетеспите. Владимир Баяновский, Эдгар Кудаисов кайбыта горны бөгөһөн. Владимир Баяновскайга хәрәти берәлләр 30 секундалак. Сөстөгә тәңгә Константин Капронов адакастан көрөр. Тоқтahoq. Аксан 1-0 Константин Капронов кыл көмүс медали бу жайга нике көнгө тагыста. Vladimir Bayanovskay bätä ühä bölütten kelen manna çorapçı dostuga askoladı kıhatına jarbagas bolar. Konstantin Kapronov aloqtaq çorapçı ola. Onunda qaddaqta balağannaga kıl kömüs medal çorapçı uluğu arqalığa. Konstantin Kapronov bätä jugadıq toradaqqa kirar onna ili halqı litigar kön 2 balı hurna raqsan 3-0. Salqı kiresçe qapsanına oranı 2 balı hurnar. Aqsan 5-0 bastığı döymək tümüktenere 10 sekunda qaldı. Vladimir Bayanovskay atağar jayilla, onu jaje birastar taqsanlar kömöň orollar. Bastığı döymək tümüktenne aqsan 5-0 Konstantin Kapronov qapsyny bahalany her. Vladimir Bayanovskay mundugar Inokentiy Paseskay, onna Anatoliy Sivsev söbelerine maların beri tağıstılar. Ondan Kılmonluktan tuştar Konstantin Kapronovka Danil Neustoroyev söbetine madın teriyerler. İkistöyme xağalanına otar bərtətimini aktı sağaladılar. İkistöyme aktarın.
Birinci turuğundan 5 nalaqsandan Konstantin Kapronov kapsayını bağlan köylenir. Onna Vladimir Bayanovskay 2 bağlı hornar. Aksan 5-2'ge kapsığı tümüktenara 2 minüte sürbalta hükümde kaldı. Minüte 5 sekunda kaldı. Konstantin adakka girer. Onna 1 bağlı Vladimir Bayanovskay'a verenler. Aksan 5-3'ke boldu. Minüte 4'den 7 hükümde kaldı. Konstantin Kapronov munduğuttan Çelenşko'dan düştü. Dara Çelenş proigranjen boldu. Aksan 5-4'ke boldu. Birinci turuğundan Konstantin Kapronov indiker. Konstantin Osudogul adakka girer. Onna 1 bağlı hornar. 6'ta 4'ke boldu Aksan. Minüte 39 sekunda kaldı. Dara tokrokta yine kalabilirler. Billen turakim da kottoron bağırpa. Aksan 6'ta 4'ke. Konstantin Kapronov kapsığını bağlanır. Minüte 30 sekunda kaldı. Konstantin Kapronov hürbekki hıllaq. Dmitri Petrovich Korkin birihin Baronsa medalya qahayından taqsıbıta onna hüddaq üçüge taqsılaq tostunu korduran Baronsa medalyen bıcahıga İsrail Kasumavı kayan turar. Rusya bir küstaq tostuğun. Bilingi turuğunan Aksan 6'ta 4 1 minüte kaldı. 6'ta 4 Aksan'ından Konstantin Kapronov kapsığını bağlanır. 5 sekunda kaldı. Aksan 6'ta 4'ke Konstantin Kapronov bağlan köhülanır kapsığını. Olgunan baran Vladimir Bayanovskay bätin kapsanıların kördür. Tostuğunu hıtır kadar. Oto kamsanılarga bartıgar belem hıccar. Konstantin Kapronov 7-14 kilo kıhıl kömüs medalin bıcahıta. Tümüktenere sürbe hükümde kaldı. Büteyik 15 sekunda vardı. Konstantin Kapronov onna ağız tökkak sanınan çempiyon ürtük adın söktü. Onna çorapçılığın sümerteme komanda 400 kıl kömüs medalya kaldı. Konstantin Kapronov 7-14 kilo kıyılaktara kutulaktara. Bigince bitiger çempiyon Konstantin Kapronov 2 mesta Vladimir Bayanovskay 2 çorapçılar 3 mesta Mirnayttan Alexey Danilov onna 2 Baronsa kahayına Nikolay Sivsev məğağalas. Bastıqı Baronsa medalya bulcağı dağıstılar kığıl munnuktan Sandal Gorokov suntarılığa gök munnuktan Vasiliy Kirillin məğağalas uluğa. Sandal Gorokov'a bastıqı heretilerin berdiler. Aksan 1-0 Vasiliy Kirillin məğağalas bağı inniki dağısta. Bastıqı tüymək tümüktenere 5 sekunda kaldı. Bastıqı tüymək tümüktenine Aksan 1-0 məğağalas bağı Vasiliy Kirillin inniki her. Vasiliy Kirillin seretiler bir emede bitti. Onun Aksan 1-1'ge boldu. Bilingi turuğunan suntar bağı Sandal Gorokov inniki köngge dağısta. Sandal melnissejen kamsanını oran körді. Algınan baran salgı kamsamada. Ürda jölde kamsanan körür. Vasiliy Kirillin adakka girer Sandal Gorokov. Onna Vasiliy Kirillin kiyiten ergiden 2 bağlı horunar. Sandal Gorokov'a 1 bağlı verdiler. Aksan 3-3'ke. Sandal Gorokov üyetten ülelir. Stoyka jem bolla. Bütehik 10 ağız sekunda kaldı. Kapsığı tümüktenere Aksan 3-2'ge. Məğağalas bağı Vasiliy Kirillin kapsığını bağıyanır. Sandal Gorokov ülelir. Onna ras kıyınısı diyen Baronsa medakayından tağısta məğağalas uluğuttan Vasiliy Kirillin 7-19 kiloga bastıqı Baronsa kahayına bolla. Semen Artemiev amma Timur Nikolayev üyehe bülü 7-19 kiloga Baronsa medali bıccaha tağıstılar.
Ok, Semen Artemyev hürdağın tireyine kapsanını gördürdü. Halkından baran Timur Nikolayev 2 bal sorununa. Ona kereske alan halkı nakatyan Albaskar giden 2 balılla. Aksan 4-0 Timur Nikolayev tuğgar. Timur adakka kirer. Onna salgı 2 balın hırından aksanı alttan alın orada. Salgı keres kamsanı tıgar zakıvatın ılla. Onna da ergiden korar. Tabıllı bada salgı nakakka ergiden bağırtılır. Aksamıt alttan al. Üye bilü büqü Timur Nikolayev. Bağılan köhlen yer. Össü dögül adakka kirer Timur. Semen Artemyev kömüşkener. Onna da Lampaşka diyen kamsanıga alan korar. Toqtahok. Bastıgı tühümek tümüktenine. Alttan al. 2 tühümek sağalanına. Semen Artemyev amma Timur Nikolayev üye bilü kisilerger. 2 baron sanı bıcahı 7-19 kilaga. Timur adakka kirer. Onna 2 balı hırnan aksana kısına alınırdı. Södögüler giden aksanı onna alınırın. Ras texnicheska köyünü hetiyen. Baronsa medal kahayından tağısta Timur Nikolayev. Üye bilü. Dere 7-19 kilaga. Kıl kümüs medali bıcahı tağıstılar. Kıl munnuktan Steve Popov çorapçı. Kök munnuktan Stanislav Sivinovoyev menge kangalas. Bihi bugünkü beribet sponsorundan bolallar. Sifrovoy Texnika magahına App Store. Kinler magahınlara Antoytuga inniki könge heccar bilenler tabardarın atılırlar. Onun ehige App Store'u kiren körün. Sergen kinlerden sakastan gen bihi ehigini ıngırabıt. Kapsığı utıgar kirebit. Bastıgı menüdaga Kökü hoqtuk tustu butun ihen Steve Popovka serati berdi arbitr hocuya. Bastıgı minüta asta Stanislav Sivinovoyev tihiten Öga hıccar ononca bastıgı 30 sekundalak seratiten Steve Popov çorapça bağayallah. Stanislav Sivinovoyev bätin kirser stilemanlık Jonon Korok Ögan kirser. Bularınga tühülgəğa Stanislav Sivinovoyev Viktor Rassadin kennetten 2 boçottan mestağı taqsıbıta Steve Popov çorapçı bağaha Respublika ürün kömüs prezyorundan bola hıcıbıta anu tahanan kene Respublika ederderin çempiyona onna prezyora Ok stas qonnaqantan aqsan hüdda taqtan qırdı halqınan man toqtağını qamsanı halqı barbata aqsan bilingi turuğundan 1-0 Stanislav Sivinovoyev qapsığını bahalan yer. Össü bir balı hırnar Stanislav Sivinovoyev aqsan 2-0 bastıqı tühümək tümükten ara 5 sekunda qalla. Össü bir balı hırnar Stanislav Sivinovoyev aqsan 3-0 Stanislav Sivinovoyev 7-19 kilaga kalan kıhıl kömüs medali Çorapçı bağın kıtta Steve Popov'u kıtta taqsan baharsa jallar. Bastıgı tühümək tümükten ne aqsan 3-0 Stanislav Sivinovoyev endiki könge her 2 tühümək sağalanna aqsan 3-0 Stanislav Sivinovoyev endiki her Dara Steve keytin töbetin budjata Ona zatsepten qamsanın oğuran korar Ona barıtın Stas Sivinovoyev keten manan kontrollu hıccar Ota qapsığı qaddaqara Stas Sivinovoyev dik top katından baranar erdiyene tek kanada Keytin bätin tustutugar killerin kemiste Stas Sivinovoyev Onna kehitiger 30 sekundalak 2 seratidin berderde Stas Sivinovoyev məqanlas tustugas kolatın itilläçide. Qapsığı tümükten ara 2 minuta 5 sekunda qalla.
Össü bir balı horunar. Aksan 4-0. Össü bir balı verdiler. Seretinden Aksan 5-0 bolla. Ola kıtaqati ilaqtık kayan yer. Stanislav Sibinovoyev, Steve Popov. Kapsığı tümüktenlere minüte 30 sekünde kaldı. Minüte 10 sekünde kaldı. Konduğundan oqsan halkı Stanislav Sibinovoyev iki balı horunar. Onun aksanı 7-0 oğlanırar. Ondan Nojnitsa diyen kamsanı kalan össök ki balı horunar Stanislav Sibinovoyev. Onda ketin rastı kuran çempiyon ürdük atın 7-19 kilaga ılla. Mene kangalas uluğun çeyin kömüskür. Andoydu olatlarga üst mestelaga Rossiya 2 dogullar kayılaga Stanislav Sibinovoyev mene kangalas uluğa. 7-19 kilaga yılaqtara kutulaqtara birinci bitiger bronza medal kayınlarından boldular. Timur Nikolaev, Göğebeli, Vasiliy Kirillin mene kangalas. Nagaradanı tuttarar, mene kangalas ağa bağlıga Dmitri Tikhanov. İkis mestaga dağısta çurapçıdan Steve Popov. Onda çömpüyen ürdük atınılla Stanislav Sibinovoyev mene kangalas uluğa. Ağı 16 kilaga bastıqı bronza medali bıcağı dağıstılar. Kığıl munduktan çurapçı bağa Alexey Zakharov, kök munduktan suntar bağa Revoliy Samsonov. Ekken Respublika Köngür Tostuga prizordara, Rossiya Federatsiya sportun masadara. Nere Alexey Zakharovga bastıqı 30 sekündelik seretini berdiler. Aksan 1-0. Revoliy Samsonov endiki köngü dağısta bastıqı tühümäqtü müktenere minüte sürbä hükünde kaldı. Alexey atakka girer. Ova! Manna 4 balı Revoliy Samsonovga verdiler. Çelenşkadan kalla. Ne bilen sojala kayta baharını ılalların körü yok bet. 4 bal kıl munduktan tostar bağışka. Alexey Zakharovga 4 balı verdiler. Revoliy Samsonovga 2 balı verdiler. Onun aksamı 4-3 bola qosta. Bastıqı tüymäqtü müktenere minüte 4 sekünde kaldı. Alexey atakka girer. Onda 1 balı horunar. Aksan 5-3'ke bolla. Ağı 16 kilaga bastıqı bronzanı bu cahı Alexey Zakharov atakka girer. Onda 2 balı horunar. Aksan 7-3'ke bolla. Bastıqı tüymäqtü müktenere sürbalta hükünde kaldı. Bastıqı tüymäqtü müktenere aksan 7-3. Alexey Zakharov bastıqı tüymäqe bağlan köyləni her. 2 tüymäq bir sağalanına aksan 7-3'ke Alexey Zakharov indiki köngü her. Bastıqı bronzanı ağı 16 kilaga bıcağı jallar olattar. Aksan 7-4'ke bolla. Alexey Zakharov seretiylaq 30 sekündede biten bir balı oturalağa çıtıgar berdiler. Minüte 10 sekünde kaldı kapsığı tümüktenere. Aksan 7-4'ke Alexey Zakharov çurapçı bağa. Kapsığını bağlan köyləni yer. Revoliyette bırak sarı bədin zakavatın kördür. Onda dakika girer Revoliy. 2 balı orunda aksan 7-6'ga sürbü günde kaldı. Onda da makakkar gider aksan ağız 6'ga 10 sekünde kaldı. Stoyka diyen bolla tabloğa ağız sekünde 9 sota kalın turar. Aksan ağız 7'ga Revoliy Samsonov indiki köngü dağısta. Dara Alexey Tuğhamsan harekatan karabet. Onda ağız 7 sanınan ağı 16 kilaga bronza medal kayından dağısta sontar uluğuttan Revoliy Samsonov. Lerdaq tankisi bolla. Alexey Zakharov bütəgərtılıqı NSP'də olğunan baranja ete bir balıqanyağa Revoliy Samsonov sürdaq nadalaq kamsanıları oңорон nadalaq ballarından bronza medal kayından tağısta. 6 kilaga 2 bronza medali bu dağıstılar.
Kök munnuktan taksan turan Nikolay Borisov usaldan Uluğunçayın kömüskür ve hacağınıttan toruttak bakos. Ondan kıl munnuktan takısta. Veteranlar kakkaları yandan no kiren bara hıccar bakos. Hüdda oputta bakos ve bölü. Bakos bulatan sabınap. Datan bu kisiga bayi oput onna erçimnak eder sas kisi tabolar. Balatan sabınap 2 tınca sürbe 100 sılga veteranlar kakkaları gar takısta. Onna jabo uluğum çeheden kelen ve bölütün kömüskü hüdder. Onna ağıman altta kilega Nikolay Borisov'u kıtta taksam baronsa medali bıcaha takıstılar. Aksan 1-0 us aldantan tostar Nikolay Borisov kapsıhını bahalani her. Bastığı dövmek tümüktenle 1-0 aksandan Nikolay Borisov bahayanı her oturla açıdın. Kenyaga us aldan Sümerdenme komandanın trenerleri Ivan Dmitriev, Yevgeniy Alekseyev sübelerin namaların trenerler. 200 tühmek sağalanına balatın sabınap Nikolay Borisov kisileri gel. Aksan 1-0 15 sekunda kaldı. Oktabet'in bucağıda. Oktabet'in bucağıda kamsanılar 5 sekunda kaldı. Onna 2 günde kapıdılar kiyitin. Mattağır kürcan Nikolay Borisov aksanı 2-0 goңırdı. Onna 2-0 aksanınan kıyını ediste. Onna baronsa medal kayından tağıstı. Usaltan bağı Nikolay Borisov. Dara ağıvan 6 kilaga kıl kömüs medali bılcağıbıt sağalanan arar. Ol kurduk kök munnuktan suntar bağı Denis Maksimov kilse taqsıға kini utarala açıda kıl munnuktan Saqa Heren Respublikatın 5 tөгілләқ kıyılağa мәқаңала suluğuttan Konstantin Vlasov. Bastıqı minüte bərtətim nəqtika ağusta kök munnuktan tostar Denis Maksimovka bastıqı 30 sekundələq sərətitin berdiler. 1-0 aksanından Konstantin Vlasov inniki köngü dağısta. Össü bir balı berdiler Konstantin Vlasovka. Aksan 2-0 bolla. Dara Konstantin Vlasov össü tөгіл keyitin köbertağır taran bir balı uğrunda aksan 3-0. Bastıqı tüymək tümüktenre 30 sekunda kaldı. Bastıqı tüymək bütümüktenre aksan 3-0. 200 tüymək sağalanına Konstantin Vlasov keyitin sünnütü görülelen 230 sekundalaq sərətitin berderdi. 2 minuta kaldı. Kapsığı tümüktenere bilingi turugunan 4-0 aksanından Konstantin Vlasov inniki tağısta. Otarala açıtın suntar bağın Denis Maksimov'u 4-0 aksanından itagat ilaqtık bahayanı her Respublika 5 tөгілләқ kıyılağa mengen kangalas bağı Konstantin Vlasov. Da şöydük kamsanan sökki bağlı hurnar aksan 6-0 bolağısta. Şu bir bağlı hurnar Konstantin Vlasov aksan 7-0 sürbette günde kaldı. Ona 7-0 aksından itaqatilaq köyünü hetiyen Respublika 6 tөгілләқ kıyılağın ürtük adın Allah Konstantin Vlasov məqanğala suluğa. Ağıvan 6 kilelaq Kayıpıt kapı bağışlar buturallar. Şampiyon Məqağala suluğuttan Konstantin Vlasov 2 mestağa suntardan Denis Maksimov onna baronsa medal kayınlarından tağıstılar. Revolis Samsonov onna Nikolay Borisov. Toğu 12 kilağa kıl kömüs medali bıcağı sağalından arar. O kurdu bu. Kırıgı kurduk kök munnuktan Yevgeniy Aronov Mirnay. Onna Kenini utara taqsıға kıl munnuktan мәқаңалас bağı Safronov. Da bu olatlar. Dara Qaramanda gıtta Safronov kapsığını bahala köhlen sağılata keyitinigan. Safronov bәті Respublika tühülgeleriger üstte baronsa medal kayından taqsa hıcıbıta. Onunca bastıqı minüte bərttedim nəqtik. Aha usta
Ananda Safron Gertuskon oran karar toxtahoq Salqı tuğuda berbediler suzuyorlar Aksan 0-0 Aksan 1-0 Safron aptuğatıgar Onna ebi kitin köbertahıgar üten taharan Össe bir bağlı hurnan Aksanı 2-0 oңurda Bastıqı tüymäqti müktenere minüte sürbe hükünde qalla. Össe birde kihitin köbertahı garanyan taharan Aksanı 3-0 oңurda. Safron kihitin bätin tustutugar kellerde. Onna össe tögül köbertahı taharan Aksanı 4-0 oңurda. Bastıqı tüymäqti müktenere 33 sekünde qalla. Bastıqı tüymäq Tümüktenne Aksan 4-0 Safron bastıqı tüymäqi endiki köngä tümüktäte. 2 tüymäq sağalanna. O kadaqqa kiren karar Yevgeniy Aronov polgunamman toxtahoq. Kihitin töbötün Hürdäçöde kontrollata Safron Aksan 5-0 Qapsığı tümüktenere Minüte 30 sekünde qalla. Össe taqqa kiren karar Safron onna 2 bağlı hurunar. Aksan 7-0. Behen 6 sekünde qalla Aksan 7-0. Dere Yevgeniy Aronov Össe qamsadar kihitin onna taqqastanan karar toxtahoq. Safron Össökki bağlı hurunar. Aksanı 9-0 oңurda. O kadaqqa girer Yevgeniy. Kihitin tileğitten ılahatar. Olgunan bara Safron kömüskener. Sürbe 5 sekünde qalla. Aksan 9-0. Safron herellaqtik qapsığına bahalani her. Bütehek 10 sekünde barda. Onna 9-0 Aksanınan herellaq köyünü zorunna onna Respublika şampiyona bolla. Safron mega qanalası uha. İnki kila kıyılaqtara xutulaqtara çempion Safron mega qanalası uha. İkkes mestağa mirnattan Yevgeniy Aronov onna bronza medal qahayınlara. Aysen Kabirin usaltan onna Vladimir Danilov suntar. 97 kilaga bronza medali bu jahata qıstılar qılmonluqtan Yuri Skriabin mega qanalas. Kökmonluqtan Maksim Tolmachov Jakuskay korat. Yuri Yenise Kapsalıqtan oңoron korda. Olgunan baran Maksim 2 bağlın sorunna. Aksan 2-0. Maksim Tolmachov endiki taqısta. Össökki bağlı hurunna Aksan 4-0. Nakatkar giden 6-0 oңorda Aksanı. Bilingi turgunan 6-0 Aksanından Maksim Tolmachov herellaqti qapsığını bahalani her. Bastıqı tüymäqti müktenere minüte sürbe 5 sekünde qalla. 1 bal Maksim Tolmachovka Aksanı 7-0 oңorda. Bastıqı tüymäqti müktenne Ağısnal Aksanından herellaqtik Maksim Tolmachov Jakuskay korat bağa qapsığını bahalani her. 2 tüymäq sağalanna. Aksan Ağısnal. Kiitom satardarıgar. Söpke töbehenleren Maksim Tolmachov adaqtata. Onna 2 bağlı hurunan Ras Texnicheskoy kıyınetiste. Onna Nikolay Nikolayevich Tarskay sürbe 3 sallaq. 97 kilaga bronza medal qayandan tağısta Jakuskay korattan Maksim Tolmachov. 2 bronza medali bu jahata qıstılar 97 kilaga. Qılmonluqtan Pyotr Timofeyev. Onna Kökmonluqtan Suntartan
Борис Гаврилиев тағыстылар. 2 барон саны бұл жаға. Тоқтағаны қымсағын тақсыбата. 4-5 секунда аға құста. Ақсан. Меленгі тұрғынан 0-0. Борис Гаврилиевка бастықы сәретілі 30 секундатын берділер. Ақсан 1-0. Петр Тимофеев инники тағыста. Бастықы түйімәк түміктенне. 1-0 ақсадынан Петр Тимофеев отыралағачытын Борис Гаврилиеві бағыланы. 2 түйімәк сағаланна. Ақсан 1-0. Петр Тимофеев, Борис Гаврилиев кесилері. Дұры. 2 бал. Петр Тимофеев 2 балы ұрынна. Оны алқы нақаткар кеден өссі 2 балы ұрынар. Ақсан 5-0. Петр Тимофеев енеге көнге дағыста. Атаққа керен көрір. Тоқтағық. 2 minuta 17 sekunda қалла. Ақсан 5-0. Атаққа керен көрір Борис Гаврилиев. Петр Тимофеев көміскенер. 1 бал Борис Гаврилиевка берділер. Ақсан 5-1-ге болла. Бүтәйік минуты барды. Атаққа керен көрір Борис Гаврилиев. Олғынан баран Петр Тимофеев кейтін контроллата. Онна 5-1 ақсанынан көйен Республика Баронса медалі қағайыннан тағыста Петр Тимофеев қаңала сұлуға. 17 келіға көғыл көміс медалі бұд жағы бұд сағаланан әрер. Оқырдық көк мұнлықтан Мирнай баға сақабыт сірін сүймердеме қамандаты қапыдана Нұргүн Серген. Онна кене ұтарала хачыда көғыл мұнлықтан Чурапчы аттаға Никита Сафронов тақсан көғыл көміс медалі бұд жағықтара 17 келіға. Бұлырыңы 2-дінші сүрпекке ғыллақ Николай Тарскай бірігер олаттар әме финалғы көрсі бүттірі. Онда да бұйылғы түхілгі ғаме еккен 17 келіға тәңнәқтірін бұл баққалар финалғы тақсан кейсі әділлар. Көғыл мұндықтан Никита Сафронов, көк мұндықтан Нұргүн Серген. 17 келілі бұғыстар бүт үрдәқ тәтімнәқті ғалатылар күріқті хейлерін. Нұргүн Серген үрдәш өті перевоттан салқы кейтін көбертағы ғараннан 1 балылы. 1 минут аға ұста, ақсамы 1-0. Сақайны сүймәртіме командаты қапыданы Нұргүн Серген енеке көнге әр. Ол күнан бараттан Никита Сафронов жетігер отуғар. 1 тойдылақтарын енегер тұста хүттер, онан жа қайдақтағыны көйтар бұнден ханалақ тақсан кирсе хүттер. Никита тақтан көрір, тоқтағыны хоқ. Нұргүн Серген сөдді жүгедік. Қамсанан. Ақсан 1-0 Нұргүн Серген. Енеке әр. Бастығы төймақ төміктенне. 1-0 ақсанынан Сақайрын сүймердемен командатын қапыданы Нұргүн Серген бағыланы әр. Кені мұнығар Алексей Некрасов тақсан сүбәма берер. Никита Сафроновқа Андрей Макарова гыта Данил Неустроев тақсан сүбәлерін берелі. Өткес төймақ бүт сағаланына. Нөрі Никитаны bir doydulақтыра иннен декі. Көмнелілер, систахи валла. Нұргүн Серген кейті кәннер тақсан тұрар. Онна. Нақырмайтын ма? Нұргүн 2 байлы. Никита Сафронов.
Никитадан тағыста. Тоғын сәтті келеға көйбі қоппы бағыштар бейінне бітер тұралар. Баронсы мәді қағайынларынан тағыстылар. Қаңала сұлуғыттан Петр Тимофеев, онна Жокускай қораттан Максим Талмачов. 2 местаға тағыста Мирнайттан Сақайрын сүймірдәмі командаты қабыдана Нюргун Серген. Онна чемпион үрдік атынылла bir döydül ақтарылар. Yürünü көтіні біліқтада Никита Сафронов жүрап жолуға. Сүрбе 5 киліға бастығы баронса медалі бұл жада қастылар. Әрчімен Максимов Усылдан, онна көк мұнлықтан Данил Иванов қаңала сұлуға. Оны үрді шөйді атақтан 4 балға түйерді отырыла хатшытын. Салғы 2 балы ұрынна. Онна кейтін расты құран. Сүз сүрбе 5 киліға бастығы баронса қайыннан болла қаңыла сұлуғыттан Данил Иванов. Бегін не бітігер, беге команда бұд. Bir бастың бұғыға лидер бұд. Өрсулларға команда қапытанына хүджі бұд. Виктор Рассажын тұрар. Виктор сағасылына еқай ағарда. Онда бұд ұстуыны көрәтші бұғытынан көрір қайда қабіті. Онда көріқтахи тәрәйін тұғынан опсай ханаларға нөлләхін әрі. Спасибо большое, вас тоже поздравляю. Очень приятно здесь находиться. Организационные моменты сделаны на высшем уровне. Сразу видно, что руководство, глава всеми силами взяли за этот турнир и на уровне проводят соревнования. Очень жаркие схватки, очень интересная конкуренция есть, так что в этом году ждут многие старты нас, поэтому будем готовиться. Это, можно сказать, как подготовительный турнир к Ярыгинскому турниру. Ну и вот 10 числа нас ждет сбор в Алдане. Онна беге жачылар аттырыттан сүрін бапыруы берекқа. Виктор Рассадина беге қанлық түйілгеға инникетін көрек бұтой? Сейчас вот поеду на сбор и, наверное, посмотрю, в какой форме. Физической, психологической, в общем, технической, да. Во все аспекты буду смотреть на себя со стороны и уже определюсь, когда мне бороться. Но планирую на Ивана Ярыгина выступить. Так что уже один сбор прошел в Дагестане. Сейчас ждет второй сбор и уже, думаю, возможно, выступлю на Ивана Ярыгинском турнире. Нера сүз сүрбе 5 киліға қығыл көміс медалі бұджағы сағаланна. Онна бұ 2 күннақ күрәннақ күрақ бет бүтәхек қапсығы тағаланна. Кығыл мұнлықтан көберге бастығынан тағыста Жокускай қораттан Никита Қабарап. Онна көк мұнлықтан Мирнай бұғы Андрей Аронап еккен Российская Федерация спорттың мастырдыра. Онна жа Россия Республика көвердерігер әлбәқ көйілақ қотулақ бейге сүз сүрбе 5 киліға еннекеге тұмыс тұттар бұғыстар бұд тақсан кейсенер әлілер. Бастығы дөймәқті мүктенері 1 минута қалла Ақсан олар ибат 1 нал Ақсанынан Никита Қабарап қапсыны бағыланы әр. Никита Қабарап кәсәреті берелер. Бастығы дөймәқті мүктеніне Ақсан 1-0. Никита Қабарап еннеке әр. Андрей Аронов бұндығар Максим Талмачов онына кені бірге түрәбіт бірата Евгений Аронов бұд үлге үрін көміс бірізөрі тақсандар сүбәма берелер. Онта күхіл мұндықтан тұстан Никита Қабарапқа Алексей Некрасов сүбәтін аматын берел. Оттар 2 түйімақтарын хүрді әтетімін әқті қағалатылар. Дәрі судиялар Никита Қабарапқа сәрәтиләқ 30 секунданы берділер. Қапсығы түміктенері 2 минута қалды. Никита Қабарап 30 секундата бөтті. Онан Ақсамыд 1-1-ге болла. Аны қапсығы бұтығар. Еннеке көнге Андрей Аронап тағыста мирнай бұғы. Никита Қабарап кейтін. Үгін көбер тағыр тағартылығын бағарар. Олғынан баран Андрей Аронап көбері хүрді чөзі чөстуйдур. Әрген берді. Қапсығы түміктенері минута 30 секунда қалла. Ақсан 1-1-ге
О, катаққа кирен көрер Андрей. Олғынан баран сөптақты көміскенен Никита қабарап 2 балы хорунар Ақсан 3-1. Никита қабарап Никита қаста. Минута сүрбә күнді қалла. Ақсан мұт 3-1. Никита қабарап бағыланы әр қапсығыны. Бүтәхек минута барды. Ақсанға тоқталары тақсыбат. 4 секунда қалла. Ақсан 3-1. Никита қабарап Андрей Ароновы көйен әр. Андрей Аронов бүтәхекті қамсаныларын қамсанан әрер. Олғынан баран Никита қабарап. Күстақ көміскен илағынан білдер бағыз. О, қадаққа керер Андрей. Онна салғы қайда қамсанарын кәтен көрөбет. 10 секунда қалла. Никита кейтін абыратынан кәтарден бағартылыр. 5 секунда қалла. Онна 3-1 Ақсаннан көйіні етесті Никита қабарап. Жокускай корат. Олғынан барантын Андрей Аронов мұнығыттан челеншкадан кәлі. Білен қатылағыны көріқтіра, онна сұжуялар бағарының ұлынықтыра. Тоқты-хоқтен болла, онан 3-1 Ақсанынан. Әрәлләқ көйіні сетен 2 сылын Субурутчу Республика чемпионын атын ұлла Никита қабарап. Жокускай корат. Сүз сүрбе 5 кирелі ақтарға көйілағынан тағыстан Никита қабарап Жокускай корат. 2 местаға Мирнайттан Андрей Аронов. Онна баронсы мәді қағайынларынан тағыстылар. Қаңала сұлуғыттан Данил Иванов. Онна Горный ұлуғыттан Эдуард Максимов. Офсая 2 күннақ күрәннақ құрақ бідігер команданан кесіге офсая сүрбе үз команда күттіңілі. Онан дәбілеген команданан төмік үстеқпен желі қоттақ жүрапчылар, желерігер оттарығар өрігөйді өтілер. Онна үз өшконан ендікі түйенлер бәғаңылас ұлуғын командатын 2 местаға тәптілер. Онна үз местаға тағыстылар сұнттар ұлуғын сүймәттәмі командата. Команданан төмікке бастығы местаны олықтық жүрапчы командада хетесті 2 местаға мәғаңылы сұлуын сүймәттәмі командата тағыста. Онна үз бажоттақ местаға 2 сылын Субурутчу тағыстылар. Сұнттар ұлуын сүймәттәмі командата. Дәлев күрақтайы қайдаға астай, оннатын күрақтайы дәрәйінің туғынан қылғастық бейіға сейілі кәпсәрі. Күрақтайы еттін тәңі асты. Жон әлбәқ күрәтші. Шөй айтып тәребіттер. Урут бұзалды әдеуітім, маннық бота әті. Шөй болу. Ярыйген түйілгетігер көрөбіт тоғын әлбәқ кейі бәйтер бапурос бәрінер болуқта жауыл бапуросқа көрәтшілерге сейілі бұхаран әтек қара. Ярыйын бәм тұстық мағарауын атақ. Бәм тренерім тұстаған дебітер әрі. Бұл 2 тренерім Герман Контоев болутай қораққа. Ол кені әрді дебіті. 2 келі допыстақ болын. Олейін хайыңа Россия олақан жоңға тұстарым бол. Константин, кылгастык кәпсә көрәтшілерге күрақтайы қайдаға астай, онна тәрәйін туғынан кылгастык бәйін саналарғын үлләйінірі. Мақтал күрәктәһи таңаһыннақтык асы йыҡап 2 күннәх өр кәтәһилә күрәктәһи булла. Оннан күрәктәһи таңа аста хаманнан текис булды. Кыһылак текис булды. Булырын кайыпыт, быйыл ми кайыкта тебет. Но үсө чуконан чаката дутте. Етеме мо хас бидди киси хас бид апенестата. Тәне болоттар. Кыртык аяк момент агатан кататан бехендер. Бир момент бу. Алактан бара бактара. Эти түген колобра кетире алла. Оле никетен болоттар өсө күстәктик апенестактык тусуктырнада. Ден тәнекке сынлы. Ата карахана бовай шорыпчыга. Манна ме вона аслах кайы дибтем. Шорыпчыга тригидер чөй. Манна веремитин боламын шорыпчыны ме билеби. Тамбу Николай Николаевич сырдык карега рытылар республика чемпионатыга рекордсменнан орта калматтан төрттак бегеме бир тумус туттар тустук билеген улаган көбөртөн токтоп Дмитрий Шадырин болар. Аны Аллах Дмитрий Шадырин
Kini rekordu garan olaq ıksa kallin. Kini hette kıyılaqın, altta kıyılaqın jayniketen ol rekord kuharıllı donyana yaqa vapros beremem. Toq etine toq könürüxüm barım ha. Marın tarbıtları da onu de urut kıyı jüt 15'te kıyı jüt ki barı bitti. Atak 15'ten elbette bitti adam ha. Atak bu çugas bulana German İspanyol var kontoyup. Hette de kıyı bıt. Dimitri Şadin hette de Ağustos kıyı bıt. Çamina oları dedim ya. Gıcık Siyakim barım diyen. Seter bagahana var. Bagahana var. Söp, yetenlerin en barqa maqtal, niketi hetini var. Beta, agarda. Çempiyon udduk atın hüktün jab. Kuraqtahi qadda qastay, onna tarahan tuhunan bahanalar gönlehnira. Kuraqtahi udduk tahamga asta. Kuraçlar, boziriciler, bu organizasiya oluşuduğun urbut. Onna ta barta ta tanga wallah. Finalnes qvaka, mopşam qadda qaspıdın kapsara. Tabu toq bastakından tutar bolamman hemmer apetnestaq bawa. Olen qayannan men ariyaqtaq bollamne. Finalne togo olen şuduk nastroykalnan qayamman. Bäben xomnamman qayanna qayawun men komanda bar bastakı ürün halkamis medalya alawın den bäber allaqtık taqıbdım. Ivan Yarigin Grand Prix turniri potopkala xajjan, onna belemneni qaddaq baratorary, onna ta bayan fizическая формаган qaddaq hınalıgını. Ta bilin bu onus çıglatın roz borbo polar, onna da bilin belemneni çudu halnaga. Ta ben bu turputtan qardaq buna şey forma var hajjawın yanıbın. O toton nasıl küskölelen yeringa çudu belem tiyaq bunada. Jabigin jebitiger suntar oluğun sümerdeme komandatın sürünür treneri Nikolay Romanovich Danilov turar. Ya Nikolay Romanovich agarda boluqtun 2 yılın suburutçu ege komandadan tümükke 3 mestaga taqıstıgıt onna ja komanda qaddaq qomullan kelbiten bihiqa bu kuraçularga anan hırdatыңды. Maqtav bu kırcık etilliwden gündük 2 yılın suburutçu 3 mestaga taqıstıgıt. O kurduk komanda butugar 19 lokas kalian tuhunna untarga angarbut untarga bordan bu angarbut korakka onon tuganyan tuhanan yegu trener direkar maqtanı qamarawun çolan panomanyop Igor Terentьевичка onna starostini Igor Nikolaevичка kinler ulattır butun takayan bu finalga taqsanlar ühüçeyin tustanlar hin komanda butur nadala oşkonu berdiler kılgastı getir bollaqa Tustubut bu ırgılar ve buğular kendilerden hüddaq ikistinin alanlar. Jonna küske bilemden yaptın nada. Billerin kurdu iki inniki köyüne hajar uluslar bağlar te çorapçılığa ona mengaluha beylerini kaddalargar hüddaq hıtı kisiga menga kangalas üçoçkondan qalla. O kanitten behigi happa yopsan ühüs boldu. Onu te uluslar kettenga kisirge hüddaq albaqula tüynleri günüstürüle kanada. Pastihin yalan umnullara bolu. Ton kanlık trener köye hoğan köyen bagare hoğa. Biheme köye yaptım bagare but onun emek üsköleliyet. Untarga trener derbit ülelirge belemler. Bileneme bu telefondan kapsetolara but. Dia küske kamsan yapıp üleli yapıp den. Bagana alapıt. Da bihigin jebitiger çorapçı komandatıgar. Behis kılkımız medalya qalbut Nikita Safronov turar. Ja Nikita Kuraqtahi qadda qastay bütay qapsığından korda qotton qahı bir doydulaqtarga yörünü kötüünü belaqtatin çolan finalnes qawaqqa tuhunan de kapse qara qadda qastay tan nugunga je üstaqtara judum olen nastroykalnan revanşlanla digidemde de Europar Beşiktaş Allah şeyde qatanlar küskeme bay valla nanın şeyde Allah nastroykalnan kiren kaydım. Bu yınan boları turar Grand Prix Ivan Yarigin turniriga kıttarı jağın onna belem qaddaq bara turarı onna beyan bilgen fizический turukkun qaddaq sınalığını. Belem bilin tahamay toqpara jamma. Turukkutnar ben diyeceğim. Zbor toqoraq taqpat aldanga bugünnege. Anton Harazov min Yarigin oraq taqpat aldantan zbordan atta. Da kündü doğottor ayırın YouTube kanal patpişiktara Saka Sport'un sengäräçiler bu kurduk 2 günnaq tыңahınaq ıhılaq kuraqtar büttümükteniler ona büttümükkä etibit barga maqtaltılların App Store sifrovoy texnika mağahыныgar kinler begi beriler sponsordlara bolallar Saka herin oloqtaqtorugar köräçilerge bagarım ete çegen çapdik turugu kurutun yöre kota hüccün
Онна биһиги канал бутыгар кирен подпискаланын. Көрәтчілерге бағары мәтті тұқытанақ дұрубыяны спортынан жарттанын жөл болын. Онна аспыт саңа жылынан ора аспынан жа бағары. Чырчылыға аймақтар бар, ойда бар, әжейді бар. Барға мақтал, жеген болын, жедік болын. Тұстуға жашылар өрті бары шүгейі. Сел олығы спорты тұстыны өрі тұтын ден алғымын. Бары дұровай кәлген. Дұровай балар кете бағарауын. Бұл кәбісіл ковағыла барыларғар үшуге ері қалын. Дұровияны, әлбәк қарчыны, онна бағағын алара тоғыларығар. Тұстуытын әтер болаға кәләрі тұрар ерігінға сақалар қаянда мәдәл ағаларын туғаден бұғылға. Үші хыл болын тұстуға хақаларға. Жаннық. Подписывайтесь на YouTube канал Iron.